kareho okubatiza ekintu omuntu ninga omwanya kikaba kirugirira aha bwire oba ekintu kyabiireho ningashi ekyabiire nikikorwa. Okurugiirira aha mugurusi Reverand Canon James Ndyanabo Rutaraaka ow'emyaka 73 okuruga omuri Nkongoro Egumbura Nyabihoko District ya Ntungamo nashoborera ngu omu bunyakare emyanya mingi ekaheebwa amaziina barikugyendera aha byakorirwe omu myanya egi. Omwanya gukarwanirwamu munonga bagira ngu ngwaho n'omwirashaniro abantu bakandi barashaniraho n'emyanda n'amata bagakozesa enduuru n'eshekyerera nibarwana mbwenu baheeta omwirashaniro ahabwe kyabiire nikibaho nk'oku naaba nagambire kugira ngu ngu hariya n'aha Kapeera emyanya egi ya Juba omu Kacwampare kirugirira kugira ngu bazaho baguma nibashegyeza nibakurura ebibunu aha foomu. Okurugiirira Reverand Canon Rutaraaka gamwe aha maziina aga gakaba gaine amakuru agabiire gaheereza abantu kubaasa kwegyeraho ninga kwerinda emyanya egi nk'emiziro. The British Baganda agents called it Bamusuuta. They praise him. So even the elderly before us, they used to call it Bamushunta. Kumushunta, just to umuntu kumugamba ekyatari. Praising him for then Rwashameire. So Bamushunta disappeared behind Rwashameire. District ya Ntungamo amaziina nka Nyamuka, Bwongyera, Ntungamo yenyini n'agandi goona yashoborera aha makuru agarimu. Amaziina aga agutwareeba Mwerashandu nari omwirashaniro Ruhama y'amakuru n'okuharukusa ahantu okuhakusha bananga Nyongozi beirugirira abantu abo kuba ngo abo tumukubamanya ngo abo n'enyongozi yitojo lyaka hariho amatojo. Rutaraaka nayongyera yoreka ngu bwahati abantu tibakigyendera amakuru g'amaziina aga nangwa miijo bwahati izire nibagahindura amakuru aga gakahinduka amaziina gakahinduka mbwenu nka Nyamunuuka abantu abingi hati nibagyeta Nyamurungi. Iziina eryakuratiireho ryayenda kuyihamwa amaziina kuyihamwa amakuru marungi. Bwongyera omushaija wuba bintu beeta Rwiromba akaba agenda amaziina ago nagaheereza amasya nagaheereza amakuru gase hatukora kuza Bwongyera noyongerwa kuteera abantu boona omuranga okukuuma ebintu by'obunyakare na munonga amaziina kubaasa kugira ebi bayegyeraho. Gariho hati agabeire gatandikire kubi nka Nyamunuuka nka Butanda nka Rwamabondo hati abantu batware amaziina gariho nka identity y'omwanya abantu batwara amaziina nk'oku gari as identifications nkagakworeka ekyanga habwokuba buri ahantu nihateekwa kugira iziina. Okwetegereza obunyakare n'obukomooko bw'ebintu n'eky'omutaano munonga obwensi n'omurembe gwa Nyensya gurikutembera aha byakare okubaasa kurinda emico n'emitwarize omu byanga byaitu n'abaturage ba Nyensya. Amakuru agagasha kwa Samuel Ahumuza abwatari omuri Ntungamo.